vasakpoolsel rajal sinise konstruktsiooniga Ivar ja musta meremehe konstruktsiooniga on siis Andrei. Elame nüüd meestele kaasa, kohe käib. Ja Vile kõlas. Labi, Ivaru. Ivar alustas kohe kiiresti. Mierik, tagasi ja uz priekš tagasi. Pika ja julge sammuga sinna 15 meetrit, tagasi 15 meetrit, kokku 3 meetrit 350 kiloga. Kohtunik andis märkata joone. Asiak, Ivaru, asiak. Uuesti tõusta ja tagasi tulla. Ja ergutame 350 kilo on turja veel, mõelge ise, mis raskus. Malats, Ivar, labi. Nākam, te pieti. Ei, klaat. Tā nē. Kiiresti teisele poole, Tā nē, 15 tev meetrit sitis taga sārā. Ņem pareiz rokas. Ņem pareiz, va šitā. Tagasi tulla selle meremehega. Väga raske. Raskus on täiesti suur. Līdz galam, Ivaru, līdz galam. Kontrolliaeg on 90 sekundit. Ivarin, davai līdz galam. Davai tev pēdējā metri jānoiet. Šitas bija grūts. Ivar jõudis lõpuni, sai aeg. Ivar, spēc. Kontrolliaeg on